Kalai flight focus concern new nongston kabalong kaway na kiyeng kabari bat sumar yakikun swet hapok katan nongston kala Kynjoh shaw Mawmer ba arpusan hakajingyat lenti jongka ban syakri bat sumar yakikun swet hakabala yo ru ban penlong yakajing rakhi yakajing dap arpusan senam jong kate kajakari kun swet yakate kajingyalang rakhi dap arpusan senam layo ban penlong hapok kamadan snong ti sound nongston Hakabaka Kong CD Lingwa, MCS Joint Secretary and Director Social Welfare, Department of Meghalaya Shillong, Kalalongkum Kakongsan, Haramkat Kajingadon Lang U Reverend R.T. Shangdiar, President ka Life Light Focus Concern New Nongston, U Temen Basan Dr. P. Lingkoi, Moderator Nongston Presbytery, Temen Basan J. Jarin, Chairman New Nongston District, dan Bat Kiwe. Hakate Kasni la Yoru Bansam, Yaki Kusnam, Shiki Kana Kibalawan Shakmat, Haki program baper ya kabala penlong daka yeng bat hakaju Khubor lapen Khuborom kerpangru yaki Samla kibalawan syakmat haki jing pule kuntop kibala yo ban kot shadu katup ki top 10 bat top 20 jongki exam SSLC bat HSSLC haki senam kibala dam na kalyang joka kongsan kala yo ban pelaj pajba yaka film lingkot documentary film syapang kate ka yeng layo ban pelaj pajba ru yaka kot souvenir bat kum kadak jong kajing lekemen layo ban odru ya ukek kami di kita dan kami di hai sama kaya karai kita di game dengan sini nah siap ya kalian discussion balap kandak dan kalian baik balap hat di ustaz di ustaz di Allah ada yang jelas di khasi ini lakhat abdam ondan IS boleh ondan IS atau ini khasi yang lebih lalu Khubor di keparan di IS kini Khubor di khasi apa yang lagi yang kita lah di Khubor kini khasi bila suami dari mentai gilo di pasir hitam nama beli Khubor ini yang don kata kata Kamde kinjuk weu pula bang nalaban au pre de KIS katumi kapati ko ha badu kuli ha po jong di post activity ko mador kata kinjuk ure pat ha po jong di post activity bat pat hajan ke kini ulau IS nama kamdan kini ban kiu ko Lara kidang kita, kidang kaji terakhir kita banting kita kita. Nama kita tu ini, long kita ini, long kita lagi. Kita terakhir kita, baik kita nak ada apa tu. Tujuan itu, ya Khubor kita home, ya kita. Bagi raya kita, tujuan itu, ya kita celebration. Jadi Khubor terakhir. In rumah top 10 SSLC examination are Temen basan AS.link ibade i general kampung di assistant Khuborjylla digital clinic. Pensyongki committee ban perkat kumno ban Peit gini ki kelong ki jongi ki kuon ki jongi ki bomdon ya ka jin sumar bati ban yo hok na ki kmir na ki pa. But halor kani la dabi perkat bang isu id ha ya kini ki jing tray ki bakodor. In ray namal bangagan huni po social welfare department da ka jing le isin en jong try. Mention senam pa bangadong ho benai June ngalap hang tu ba kini kijing ki studies mo ki research ki lam ba ka jingdan jong ki pun sweat ka babon ha ba ki riu tin thai ka long namal kani ka kwat ka ba dangda pendi ho mi senam apu ka ba kani ka Martin Luther Christian University, Hosnam Arpo Abuar, linked up with the State Child Protection Society, Kaba Ay Kajing Kashan, Kabalong Hapo Jongi, Joka Directorate of Social Welfare, Ka Sarkar Meghalaya. Hamni Kapat, Lalapin, Ba, Di Hamni Po, Hamtam Po, South West khasinews. Ka Jing Boon Jong, Ka teenage pregnancy, Lane Ka Jing Yok Boon, Hapo jong kita ki sinam ki babdang ki khat but the down the long namala the don san rinriu mo chi para I kni ibla upa da ki daw ki bamla ban ong la da ka long ban habli kamai shabar la ni bala yap no dang lai punyo lai punriu ko sinam
kemir kalau ban ba bangkit marway sanwat ni remot ki pun nama ba yo shio kedau kelong bangi wan phai biang saka tien ba kanong rim ha ka ba ka balang hi jo kita yeng nga sunat ha ba ngale che nama nga judei ngai kai dia nga buat group yo nong kai ba crowd tam but nong kai ba crowd tam ubat buat ki riu crowd jo ka perthei kim buat ye kan yam ka jong le ki buat ye ki jingkran ki jong but halot jong ka jingkrai kam ka jong ki la ban ki mi wat ye ki seng bhalang ki jong ki la ni ki seng premon so bhalang ki keleng but ha social welfare department ngani ki do ki ba her na ki ni ki wei pat ki nyam ki ru kom ba nong ya lam kong san jong ki buat ya uni nong kai ba crowd bang on the great teacher or rabbi khat as nam ula ja na kimi pa ban shong ha ka temple tindawan phai ki ong Khubor balai mele ko nei ke ke uong himtep na di bandon ha ka kam jong pa tina ju kili ki bio what is the father's business the pilaya ter Lucas kutsala the business is asking and listening to the teachers asking questions ha lord ki jingkali balai slap balai abang ile akom neru dangwan ni jingkut so it's a question mark halor kita ki jingkali tini ni ya lenti balai ki long ne ki kena balai ni na ikini kini balai dan kini balai dan pa balai dan nang suma ki mixem snam ki dang dat le ki ki studies te ki salap ke bahan ni ki don kita ki teenage pregnancy nata kiba dan long yang lajang yang imei pa lai kamera kamera dan sa ka jingle jubor dala esa li bat saw san mut ki shi yang sistem shi tengye ula yang mama ni manu ka badai la ni para la le jubor ni kelum pada kat lai snam la ni kat saw snam ti dara ka daw kisi ini ka tu ka badan ka district child protection unit ka hai ni naman dala di ikimi kim kwa hi ban complain dan shen ta alnai ngai gelu ki doktor ki ahang te ki upa dan kat news snam kami nak kat news nam dia trek ban shop nama ka yin kam ju sha ban be nen tentu ni pediang te ka tu ni ka jing for ka ba along detail ha kita kini dia lam sa ka jing e nama itu iku ni ba ahmet kat news nam ini ni tu ali sau san benai la kit ni kelong bat lam tet kan ni ka wan ra ya ka jing e ba ni ka study ka ban dang yo kan ta ni 2024 bahkan ni kat dalam siya under nutrition ka ba biang di protein biang vitamin biang iron biang folic acid biang kajur biang ka peleng ki jingmi ki dan ki so ki dan ki pai hin ken mau ha ki jingle ka ban ki jong pi yang au try banga shong pedeng ha jang jong pi